Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Amtang bakal election arajar arpulai hakabanjit biang ya kita kinong mi khamat saka yeng dorbar thawan ke jilla kalasdang ban phalo haka jilla hanreila yoi baka jing pen kre na ka benta ga election ban pen klan ki party ba pheru kalasdang ban phalo bha haribhoi district kumbala pa prathai hagini ki sngi bala don ga jing ya mi yarung na ka wai ka party saka wai pan Habakren halor kani ke UDP Mahati constituency mentakasngi kalanang yo abor sesu ha ka bapalat henru phongut ki nong yalam ba khampau ki bakintop na ka Congress NPP MCPC bat PDF kilawan ban penyeso sha ka seng UDP bat ai ka jingkershan bat ru ban penklan nya ka parti UDP ha Mahati constituency Nalor jong kini ginong yalam gibalawan ban penyeso ru syaga UDP na Mahati constituency la sakhi ba uba Dennis Mukim uba dayu nong kershan barat ba jong kaseng san perthai NPP ru ula penyeso yalade syaga seng UDP daga jing temu ban ya trailang bat ban penklan ya ke parti UDP na ke benta ban penjab dan buram ya uno kertong uba ke parti UDP kan penyang napo ke Mahati constituency Hagani kasngi la pedang buram ya gini gidikot batma jong ke UDP ke balawan ban penyeso haga jingadon lang jong uba Alantri F Dekar Vice President State UDP uba Don Bok Hamdej Presiden UDP Ribhoi uba Don Kupar Sumer Working President jong ke UDP Ribhoi District uba Michael Karhunai Secretary UDP Ribhoi bat kiwai Batlese hagani kapor pinsolango nakano katao kum kayo dupi bangiba bangahi nganrung no siya kani kakam politics ngampat jurung bat kum mapilati baro ngatrei kakam lajong Henry kani kakinti ka pamantang kapemi iya kam sim basenrang ba Winston no bansim kia ya kakia kasion jong ubapun balang ban yalam nanti kamtam ya kadong gatain bat ya kamauti kontribusi barokuwe namar ngatim baka perteru kamla banlen baka mauti kadai kawai na kontribusi ke basadin na kibahasa dintam. Tehalor kini kenumrim ngaku murang ba ngasukia shibunaya bat hagi jingkut jingmur ngalai silok ikini kidorong ba indesyu ban syong tiasmi kaladai kepor ini bangin pei ya gijing syai jumnusni bangin long kum kajing syai ban yalam ya upai ba sajisin syakata kajing kermen ban ngangai langba kajing yatrei shitom jom gini girorong ba kiba ni lawang ban yasno bati klempet kajing kermen bat kajing job in sayo ban kajisin kasi kani ka arpu sautri jong upnai Februari arjar arpu kani kadi kajing sedang Hendrai kajing trekam nang ni syakmat kanang yai citer mapi na do matagasngi kibalawan ban paniso alhang dekat begitu bompat pendak kerteng rude pin sedang ya kabanlong ki trying sem na do mantang mo bat ba pinlong ru kinong tray kiba shimlang ya kajing get kli kum ki trying naga bentang kumno ban penklan ban penyai syafrang ya ke parti UDP lagelong hapo ka Mahati konsumsi bat syaki bentang ba per jongkas district Ribhoi bat ke jila barakui ngena shimi pi kum ki trayin kum ki men ki para kum ki po i posem kum ki ni ki kong kum ki kmi ki pa mo da ka wei ke jitmu ha ke jo kanung rim sya ke jo ka thong kata golong bang ni kwa ban pen pau ban pen singa kopi
hagan ikapon. Tenang ni syakamat ngini trairankan. Kamahuti konsumsi bat kiwi-kiwi tu hapok jong kari Bohol district. Ka UDP hagini isdem kibalalik no. Hadu mentah ngilak menong ba ngimdon no mi kepansyo. Lagalong hagan district council lani hagan state legislative assembly. Henry nang ni syakamat kito kibalalik kaman elek madidapsto. Henry kebansawan pan ngihap ade berkatmai. Bagi don gaji kermen langbang kene gaji wan pani soalang jong pi mo kalawe jong ke UDP lagalong hakamau di konsumsi lani hakari Bohol district pada kejila pada kowe kadon kalawe ke bat dap jing kermen kalawe ke bat pernai bat kumjuru kalawe ke bala ya kaban le ie na ke beta kejing angnot ba kejing kepelenti jong kari ba kejak benrio kejing masih ong barabor ba ke UDP kadai usok jong kejing persyang jong ki nong yalam ki jongi ki bahaswa pan penteli melan ya kejat benrio lengba kadi keseng nomor ni mi pli nadu ke IPHLC kebala yakun kem da penjau senam sidrop du banyo yang ni kejela kebi jungi kebangi tep kami kale baki perlu kongres lu ngasol dei bakin syai baka kongres hame kalia hidei kinong yalam jung IPHLC iba penwandur dang sen ikan ngamperi ni ong ba kadi ke kongres ke baai ya kejela me kalia ndai klem kejing trei sitom kejing syak doyap kejing syak set patok jong ke IP jong kinong yalam jong IPHLC hai kan ai kata ke kongres ya kejela ndai ki kongres ki badan kejela me kalia hi ketenrai jong kiru kadai de IPHLC tisang pos nem ngila kenti ngila orang ba hato ndai kapor bangini kendit benriu no banwan phai no selain namakum bakalong kasan hima kasan sima hamni hapo gari India kumba PE hagini islam ki balaya badi kani ngalapet sawan na du ke NDC election jong ka Khasi Hills Bajente Hills Autonomous District Council namar habang idon ke parti ke bala syai kedar ke bano siliang syagawai kanyam hapo gari ni ki jela rekpat ngidon kam kaseng trairi banlam ya kasorka tang ba ithi na delhi kinum not banle tiribiri bakani kejing don kam kathau om tam ni kani kejela jungi andrei wat i kejela hamtam kini ki basa thain lam ni ngila dei ban shai no kum ba shai kejela shathi sa South India kumki omo kita pipet ke Tamil Nadu, ke Kerala, ke Andhra Pradesh, Telangana. Kini kila i jengai, kini beri ke bastat, ke basai. But kamyar ba kini kiseng san hima san sima kiba na shawai pat kijela kinyo bansha hante. Namar baki sutu ya kata kajingkor jong kajinglong jingman kum kajat benriu kajongki ngilai kajat benriu keberitpat pat kerpang ngiladai banyak kendit no pat na aingu you try beli nombu nong thau ba yakini ki parlok ki pemerintah kiladai ki dekat jong ke UDP bakilai i ya kani kajingsai ilong iba smokeman ban UI ba kajing tom jong inong yalam gijong ha konsumensi berkaya ni po di boy tidak setang seso ban ngangit ba kani ri tang ngajing setang bat kani kan lam linti syaka lawai kepakam pu kamping kepakam pernah na benta ke election kebanwan hu lai kepasung tenak kalong ba iwe ni ilong kumi
ikong Elizabeth Madur bila ada yang ketong NBC masih isu song nong rim banwan besok bakal ni kesang jungi hadirin dari tip ba ketenrai jong ke UDP kadai nadu report jongka sang EPHLC kepala yakun doim doyap mereka na penjau si drop Islam banyo ini kejela kebi kejumi kumangaong ne apo kadingalang ke UDP kadai pas di so jong jentris tom jong ginong yalam kijungi kebanadu report EPHLC dan penyetli kiseng sanima sansima trivi ko kowe satri nang bagajak benriu hi borok kowe penyetli melon ban wanra ya sensar kapan pun udlong ni kajing angnu pat kebun balang jong kejelahi borok kowe kubu kreatif yang ba history kajing persang jong EPHLC hadirin ba Siteng siliang tila litno ban form pihak seng kongres tidak ya persang ban ram ni ki seng PDIC seng HSPDP bat apa tu kejing persang ngila ayo no ya HPU bat hadin apa kejing alam jong ba iki ngulung kum presiden HSPDP ngila ya teliman biang ban mi pli pat kum ke UDP pat nadu ukat senam kat ndai spa mai kunyo aduh mentang bidang pun terus pat kejingkangi kejungi kadang pli pat kanum khang keliling ru ya para do para senam ya ki brio ki badan ki wei ki seng trewi ban yawan ban isno kilang bat kani ka seng kabala ami pli nadu ka seng EPHLC ban pun udlong ye kejing angnu upai anggun balang tinggi ko jelah sugi dengan movement pat ngai kugrei ru di badon kugrei di badon parsumer working president Michael Farnai di secretary pat president bat secretary jong pemahati circle di playa tri borba pat kani ngai scam ka dangya chman aman bi konstituensi hani hari boy pat ngidon kejing firman ke baskam makani kanti kumbujulong ipor balale hari boy kalama bom hari boy kan sekawe pat kebom kan sasawa kini kesi ke bawah kilewan ya keban penisok purai le de bat ke parti UDP kibadai na ki political parties ki bapher kidan ki bawan na kaliang jong ka NPP sebelum kita kam kilewan jeki ya keban impua ban ta ciar keteng pada kedewi kata dan luar nak kalian jaga PDF dan luar penesok nak kalian ke parti Kongres dan ribuan penesok nak ke parti Kenam dan ribuan penesok ni luar nak kalian ke MCPC kedigi ketong independent simet hak tinggi puan walada di kanika kia kenduk lang ke penesok inki mentah kesini kedai tang kejing staf kidang don sibun ba kiba dangdon kajing anglut banwan ban penia solang bat ke parti UDP marba ketika jimut diperkhat juki kajing serang kajing seliang juki kalau ban penki imbiang ya ka parti UDP bat ban seru yo kurtong ban poisira thong ta kajing balik perlu hutan marba kisnem kalaya hagini artli kita milak badong kalau almost 10 years betul jalan komplit 16 Nagal yang ke parti UDP nyimdan ekonomi kemat. Lakalong hak state legislative assembly ni hak district council kunjuk. Patkan ni kalau kita ontai yang kadang katanya mauti raya kan district ribuan bagai. Karena ini pan pau ni sungguh kerpang yang beli kepala pen. Oh, bukan mau iki ban sedang ban kendit ban riu mentang. Bat kepala penlong iki ba kan peluk kan hem hak ban sim joki ban penidi hikam. Bagi lawan dia ke ban penisok lang ter siapa parti UDP berkene kamdei tang da kamta ji kemahti le ne kompi ha kan neutrik jong ka jirang konsumsi kidang don sisu week de banang sang teng ter ya kebuat ban penisok siapa parti UDP wat ha kan strip bi boy bar kowe kadai ke cingkremen ngidan lembaga ne ka cing wan penisok jeng kini ki rurang pak ki longkmi ki samla
lagi dong kita juga per jong ke district riboi cing ke ai cing kermen ke ba kalau we jong ke UDP kalau ke ai cing kermen kalau we jong UDP po ke riboi district kalau ke ba kaban la kaban le ya kaban sei yang sok ubat tiang ban long ke cing kerko dang ta ke dong ke thai ke ne ke tem riboi cing bat kum chu kan ya ra hero ya kaban Imansin ya kaban create a wave no jong ke parti UDP buat sabar je kenega sekali boy jung hero dia tita idi bertagi mendan berpersau fi kene kopor pat nang nis kuat mubun ki banta ki nyenasia nai iter ndai bingin siu keren lupa mata dai kene iba kisi ki por benangwan ya ke igi jing kelandur kabanang mi ter hari dia buat kapal hidup pi kopor jung kenega temri boy